Thaa mugwanja iri ntuku ya 17 mweri wa 5 mwaka ni 2025 ngetika no thire na kagita gakega mutegero Meru TV ntere chiombe ire utete mbere na gukenera mibango yetu ni ntuku ya Jumamosi kana weekendi ngetika no thire na weekendi enjaga woni bambetaka Dennis Mutua Muthomi betikire mbethiragie gutambukiria nteto cietu chithirito chigikarakire nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja. Tombirie kiri kaunti ya Tharaka Nithi ni ara DCC wantere cha Tharaka South roje keneta Stephen Mavina na thiritu akirita mukana jomborito kiri antu bara bonde bakuruga nchobi ndegeni watho nterizi akiuga mtoro kethiro akigwatikana akajukirwa etagari ari rito reke watho kuringana na DCC Mavina augete ati nchobi je ndegeni watho ni thiritu ikithukia akariba nterizi cha Tharaka South na mono kuthukangia mbeu mbithi baraba ingi nyarana ndia rombete akari kwethirwa bagitegera antu bara bonde bagwethirwa bakiendia nchobi ezi na kuringa riboti ni kenda antu baba bakethirwa bakichogirwa etagaria na nchobi ezi ikethirwa ikinyia nterizi cia Tharaka. Mwandiki wetu anteto kuma nterizi Dagaro Eguna no guturugurira na riboti hiyo. DCC wa Tharaka South Stephen Mavina na arutete mukana kiri bara bakuthuranira na gutumira nchobi ndege gwatho gagichigo munge kia Tharaka akiuga bota thirikari no bendere no chonkoni na uraka watekana kathocherwe etagari ra kiwatho. Tunatoa mwito kwa wale ambao wanafanya biashara haramu ya kuuza pombe na mihadarati kwamba serikali tumejitolea kwa vyovyote vile kuhakikisha ya kwamba tunaangamiza uuzaji na unywaji wa pombe hiyo haramu na mihadarati. Tumeweka mikakati ya kutosha. Tunafanya kazi ya kuwasaka kila wiki, mimi pamoja na polisi, pamoja na machief na wazee wa mitaa na wale wa nyumba 10 kuhakikisha kwamba wananchi wa Tharaka Kusini wanakingwa dhidi ya matumizi ya pombe hiyo haramu na mihadarati. Na kwa muda wa miezi kama 3 ambayo imepita, tumeweza kushika pombe haramu kama lita 1200 kwa muda huo, na kazi hiyo bado tunaendelea. Hata kuna wakati tumeshika mama mmoja sugu sana hapa Marimati Soweto na tukampeleka kotini. Na kiriana baraba ndere kuthioroka thokoni batakuthi cukuru muno thoko ya Marimati Mavina netete mbeto aciari bao gutigiri bakobaira cukuru na waya kwithirwa togu bakabathocheria etagari ra kiwatho. Na hakuna mzazi ambaye anaruhusiwa kuweka mtoto nyumbani ambaye ametoshea miaka ya kuwa shuleni. Ni hatia, na mzazi akipatikana amemweka mtoto nyumbani atachukuliwa hatua za kisheria. Pia kuna watoto ambao wanazurura mitaani. Tutafanya msako mkubwa wa kuwashika pamoja na wazazi wao ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kwa hivyo natoa mwito kwa wazazi wote wahakikishe watoto wako shuleni. Natoa mwito kwa watumishi wa umma, hasa wale machiefs na manaibu wao, kuhakikisha kwamba watoto wote wameenda shuleni na hakuna mtoto ambaye anarandaranda hapa mtaani. Mavina akiuria kari gutigiri bakwebandikithia kirishani kenda kwithirwa kuri na guthu kugwata tungata bogi baba mwere. Tumekuwa tukifanya uhamasishaji mashinani ili wananchi waweze kujisajili, na kwa sasa tumepiga hatua ya kufanya usajili, na bado natoa mwito kwa wananchi kwa jumla waendelee kujisajili ili waweze kupata matibabu kwa gharama ya chini. Kwa sasa naweza kusema ya kwamba wananchi wanaendelea kupata matibabu katika vituo vyetu vya afya na hospitali za serikali na hata zile za misheni, japo kuna matatizo machache
kama wananchi wale ambao wanajisajili lakini hawamalizi, hawafiki mwisho, na wengine wameshajisajili na bado hawalipi yale malipo ambayo yanafaa kulipiwa, ili pia watoe mchango wao wa kupata afya kwa familia zao. Magetigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna. Kuma ntere cha Tharaka tuchokerekere kaunti ya Meru na moromono ndene gĩcigo bunge kia North Imenti aria Profesa Kithure Kindiki ureno wa munini wa rais wa nthiguru ya Kenya na arombere kwithirwa akiriungira kaunti ya Meru na moromono ndene gĩcigo bunge kia North Imenti aria kiri mambura jaja arombere gwita na mbere na kuguna ikundi kathumba na mbecha cia gutigira ni cia kubatetheria. Kiri mambura jaja atongere kathumba ba Meru ni barombere ba kwithirwa bagikinya ario governor wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia, ajumbe kathumba ta mujumbe wa ntere Chetigane East Mporo wa Buri, mujumbe wa North Imenti Wijikene Taraim Daud na atongera bangi kathumba barabara onekera gweta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ile tongeretwo ni Rais William Ruto. Lakini saa hizi kwa sababu ya amani unatuletea empowerment program ya vijana, ya wamama wa soko, vijana wa bonda, wamama mboga, na ndio maana tuko hapa tukikushukuru na kukuambia karibu nyumbani. Biashara wadogo. Sini kweli? Sini watu wa chini hapa, wachuuzi, mahokas, mama mboga, biashara, masurvivor. Sini kweli? Lakini tukasema haijalishi ile kazi mtu anafanya, ikuwe ya bodaboda, ikuwe ya kuwa, tukasema kazi, lakini tukasema hivi, kwa sababu hali ya kiuchumi ya wale wanabiashara ambao ni wanabiashara wadogo, lazima tutafute njia ya kuwapatia nguvu, wapanue biashara yao kidogo, wapate mapato kidogo zaidi, tuweke pesa kwa mifuko yao. Si tulisema hivyo? Ndio unaona kwa wale akina mama mboga, tukasema hatutakubali tena katika nchi yetu akina mama wetu na wachuuzi, vijana, wanaume ambao ni hawkers na bodaboda traders, hatutahitaji ati waendelee kuumia. Wacha niwaambie kile serikali inafanya kuinua maisha ya hao watu nimetaja. Tunajenga masoko ili akina mama wetu wawache kuuzia bidhaa zao kule nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Huyo ni mkola, kendeka kamata, huyo. Asanti naibu wa rais, asanti kwa nafasi hii naibu wa rais. Yangu ni kidogo ni kusema kwamba sisi wa Meru tumeamua kuunga serikali mkono. Amen. Na huyu ni mtoto wetu. Tangu 1960 hatujakuwa na uongozi. Wakati huu tumepata uongozi, tunamsikilia mikono miwili. Si kweli? Na tusema kwamba mimi nikiona mbuzi ya Meru imesikiliwa, ngea kuona mbori ya Meru watimbiti, ngamekinya kirato, kana kilale, nisokala kwa ntubetu. Kangwa dobora tubetu, Kemero kwa kawa mtu kambio, kawa mtu. Kithure Kindiki wetu, kuna mpango ilipangwa kwenda kuvunja ofisi ya Kithure Kindiki. Sisi wa Meru tunasema kwamba nyinyi mkidhubutu wa Meru wataja Nairobi. Ni kweli? Nimegatema ibana baina Ruto waka mkono. Tunaenda kuwa tole wani chama yangu ni ODM. Nilitoka ODM nikaingia Jubilee, nikafoma chama inaitwa No. Na chama Nopeo tuliamua kujiunga na William Samoei Ruto. Na tunasema kwamba wote Kithure Kindiki kana William Ruto kinyaka wako hii.
Tukirekana na ripoti ya ndionga ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ndene kaunti ya Meru twerekere munkantere chia Egembe North ni aria kiri kiumiaga gukungwira arigitani kana nurses nandi nurses kumantere chia Egembe North ni bakungwirite kiumeki na njira mwanya arabombete kuthirwa bagikinya ndene ya sibitari ya Thira dispensary kurita mautungata mwanya na mono jara jatija sibitari takwithirwa bakithima antu murimu jwa nyimba kana irezi keneta cancer screening kuringana na arigitani baba Egembe North na ndene barombete thirikari ya kaunti ya Meru amuna thirikari nene gutigira ni kubongera arigitani nikenda mautungata taja ja kwamba kuthira jagikinyira akaribonde bantereji cha Egembe North mwandiki utonto mukiri wanko unja kumantere cha Egembe na goturikithiria ripoti yo Kava nonto bandaitare ko yarware sibitare Thera botundumia ginake cancer screen na mbisa si bara toso kinkava buruto anto Thera anto beto ankuiba na nto ba ya kamkomta sindana nto ba ko ndaitare bo mtasira ankuiba ya tumenufaika sana nonto anto bantu yetu pakuewa free services ile ikumbika kuewa kulingana na manpower ukareo na tunashukuru kire kiumekeo kongwera arigitani kana nurses ende nurses bakumantere Egembe North ne bombete kwethabe kongwera kiumeke ari interese Thera ira iri antobeto Egembe North ara bawete baumirete kenda baba maritani na kinya kubathimira mirimo mwanya retumba kwithirekeria ke hospitali ya Thera ende bakiare ne bawete ne bethara bekilukira mithange kon nontubo tekakwira bethara baingi interese Egembe North nurses betu ba Egembe North kusherekea nurses International Nurses Week ire thithikite na Thera Health Center ruari na aratumbikite kwa mukira antu abaingi services mingi ikia nawa kuma screening ya into bingi ya pressure, hypertension, diabetes, cancer, immunization ya twana tunini, screening ya metho, screening ya TB, registration ya shana services mingi ikuthithika anda ibasumiriti kwa wingi sana na inyai tukibatoke na tonto abo every part na mantere kuthithia kenda tumba kuibwa tuserekete na aje betu na community cietu na sibitari cietu na nonto bo turi anarua tweyete kwaria na thirikari yetu kubarikania ngwire ritawa na sesibetu baritangwene na muno kuthingithia asie na nonto bo ni bethera bakienda kwethera ba promotions Meru County tukuibwa nonto kuma ngavana mutuma ekweya promotions ni bwethekangete nkai na ito expect nye wingi kathitheka very soon twena sote njie nene aritingwe na ito etika very soon kinya bo komba kombekana na nonto bo twerende kuritira antu beto ngwe zaindi antu beto bathera bena bati utarwa inase baba Egembe North be yo celebrate abo bye ya service you special itiomba kweya no every day na ingo sokeria nase banka no nonto sacrifice rabarita ote omba korita okethira muntu no enka sibitare lakini service usionde asia yana no te ote anarithikite ko wito kuweibwea nonto inkuibwe nya chama nieto union ya utwira kwena possibility to kongelo antu ito batu Egembe North ito lwelbari thora kiao nonto sibitari cia toira nyingi ciethero cina nasi omwe na bau ikwethera kwena challenge rira muntu aragia challenge kwa tueka sibitari ke etatia ke kaingwa antu kweu kana service itomba kweya no ciontheira ibati kweya no kuo Oru bakiare bawete bathurite nterisi Thera nonto Thera ne njiririte sibitari ya maternity ira bakuwa ende ni boya yumbe kwetha ni kuwatilwa na ukora tukaendelea batu kwiritanirria twena sesio yora tutwire kwiritanirria nya itari urirario turare amathina maingi tutaibwa tukinwa nkoro na ibwa antoru are tuwire katweye to celebrate na tuweibwa ya kinya kwe community ira to serve Thera ni yambiritie maternity tuona katwe yake nda to promote yo nonto ni njaru kana ke tukakeluka Egembe North kara kambiritie kwa mukira maternity na ara bantu bakwa bakaewa kana utebio kuriswa utembesa bunkore jeste na shaki nyoga thotere togaya na wone mwanoku kwera community yetu ya ekiongo na tilangi nyabange bato surrounded no beye to aba service and delivery na to experience midwives babomba conducting delivery ubo ya sana kira hantoba Egembe kana kakao gaciari Thera maternity ibo umire bakagwate nikenda gakomba gukura
terasima ume haja wete mutindwa. Nikiripotera Meru TV kuma thera ntobeto ekiongo Egembe North Beta Mukiri Onkonja. Nkatho cia mwanya mukiri wa Nkonja nontu bwa rukono ru mbitikiria mutegeri wa Meru TV twithirwe tugitegera rukono rwetu rwa mwanya ntuku ya narua ni ara gikundi kimwe gia antu bara bate kana gikundi gitige kithirikari kuma ntere cia maua ni beritanitie na gutigira ate ne bakuthondeka itibiria ana bara bate na omba ni bagwita na maguru jao kuma guciarwa bakombaga kwithirwa bagitumira kuringana na mutongero gikundi giki orejikena tabona Chris Imwere augite bo barithondeka itibibi na njira ya gutumira maratasi ja makuru jarajara ikite gutumirwa tankatheti na kinya mamboxi mwandiki wetu Anteto Mureithi waba nombete kwithirwa akithingatira uria bantu baba bakuthondeka itebibi na gututhuranira rugono rwetu mwanya ntuku ya narua. Wona maratasi wina jo atina ngugi na ndije na ngugi inene muno ukarikia kuja takairinde ne kerara kia county council kire inkoro bantu bonde ndene miwe baraba kumba kuona maratasi ibatwe ne miario ya gikundi kimwe kira gicumiritie ruteno rwa maua kwa disability kira gikuthithia ite na metha o amwe ni to bingi bibia maana bia bikuthondekwa gukurukira maratasi ja makuru maratasi itutumira maratasi na kato ya wane antu maratasi ya mutu ya wambekare mamboxi to ya wane antu tuba tutetheria yo na inya sibitari tuta ko collectina general hospital na inya sibitari ingi na ran downtown gato ya makaratasi kikundi kira kirindene ya nyomba ile cijekene cia disability ile ciro cindene iliene ndene ya Maua Town ni bashumiritie na kuthondeka itibia gutetheria ana barabati umba gucitira bongwa na barabara mero igukuria na maguru kuma bariana lira bashiarirwe batura kapamamitwe nyomba na ndino bombe guita na gutumira gitigiki na bakethurwa bakiumba gucitira ngwira turuta etawa APT kana ngwe kubwithire kana gite kutumira maratasi makatoni twasinje makatoni yatuga gintu iki yake utethere mwana kumba mutethere mwana ro tumba ukarante kana kurungama kumau twa mutumira gintu twa muyoke twata mwana eya twa mwaniria gitene twarige mwanire tene twa muthirire gite kionde ngwisi yakyo kumau itoka cia maratasi ya kiura tuthithie twambaire process ya kuungania mutumbere mutujojo pa jwankano tukakoroga alafu kethe box tukajukia ketheije tukalingana nengi twaciringanira kwenjera irio no taratibu bulaba kuringanira mankaikangana gintu 2 cm changana gintu ya 2 cm tuthela tuije mbonde ketha ifam enough alafu kumau kwena mpawire ale ambaire twinyana yacho twan compress tukaoga mbirigi kempawi na de chakarantu ku kelwani jere tukambire kwethi kuwatana lakini yu kaka bonde kaugebwa kelera kujukia ntukuitha tukakethaga kuma nandi kuma au irio ya bonde no tukamiringire tukaigwa kunyara itina roje alafu kuma tukamitumira wametumira yoko ikario MDF kana mutumaya ere mbondie nene kithero giki mbondie kene kitu kikumba kunganira giti je ipatire giti kuma kire mbondie ko yegethengana jo na wali bungana equivalent ya bo tu gesquare leo tukomba gutuma into tukomba kugitanga gintu kira tukwenda mapundi yarira titi into bibi ne balikiti kuga ati ite bibi ni tebie na inya na biomba gutumika na njira enene o ira muntu aringenda kumetumira kinyakethira ta ijibo barithondeka ite bibi bia twana turatu tiguciumba tunkake turatu thirito twina gutaukirwa ni irungo kana gutaukirwa ni inya ya mwili ya kuomba gwitana maguru na undi bedara nkibithe ite bibi itebi ke twathithie gititherwa kiri gite ou kitherwa kina gite kuringana na thine kanera kenio so twana leo twitherwa twina scoliosis kana mugongo komboki gite ke kiumba kwa andu situation niu na kana gakarungama mugongo jwako ukethwa jo kurungama kaire bwega gite yagi kibukuona aja kithithie tuoju kwina no kuona curved
ka video kana keja ga keba mugongo jura za kuno tuju kegi juga iseti na kabwi kulingana na kabwi jombe kurunga mabwega na wategera ndeke thijo rutereru ikumirite muno na nkurukie ndeji kegi tumi kwithwa kana kara gacoka ya maguru jo no tumugongo nyeju kegi na ndega twistio kegi gacoke gairi no tikana ga gacoke pole pole ile patu therapy na kana kaukombe okarandi gurubwega na kau maja kistinji je kana kau twagaikia standing end ambaye rebo kona wategera abona kege tege kituthiretie ke na mwanya na giki no tukege tina manto jage wekiri ke gwethwa kana kau gatina thina iu na ketha gatina mugongo kombo kigane gukarandi guru kirage kwendekana igitege ki kethwa kana gwakara gikiri michibi eje michibi kae guru michibi na ikagwa ti michibi na muchibi jwe na liso ni gutuma jwe thwa jwekiri ruonga maguru kethwa maso si chirale problem tugekaira twagekira tukethwa kwina twinto ja tugwetea twagwatu kana kethwa gatumba go fall na kitu tutili komendi kana kale for a very long time twenda kambiri la na 5 minutes no tuikana gatarunga makairi owe yatakemenya iria ituthiitie manto ja na ana bageta bongo na maguru bakethwa kuma bakumba gwita gikundi ki urikija Chris Mwere arikitie kuga ati ikundi bibirithiti itebi bingi nkuruki na bia bitetheretie antu baba ingi baria bakwithura bena ana ba muthemba juju na bakomba kurungama na bagashitira bongwa jana baria bangi disability ni inyingi muno kwina physical kwina mental kwina hito kuthithia cerebral palsy lakini ndona na ndeji akine akita aringithua ni antu baba ingi na many organizations reu ndathugania how can we natatomba gutetheria antu ba na reu twambiririe last year this project twambiririe last year after gusemana na muchungu umwe na twamwere saindiera twino tukwenda gutethia twana tu itwitete tukathima twana kengo about 10 of them tukababuithiria itebi na twana tu twina a lot of improvement mwanka thai itwitete na ara katherwa tukathima twana na tukabathithiria ite twitete kanuni tukabathima na mawa kithetu na within maua town project hii ni thirite buru ino tethio bona na muno kiri anaba one bane anabara antu na mostly ni maua bauga ne anabaturu bara bakaragitana baba batiukaira mwana ojo antu atura nyomba throughout maisha jawe akethera na kumagaru aome na bakomba kinya kwaragia na twana tungi importance ingine ati technology ni tethairia mwana kuthithia backbone yawe ikarungama na mwana agokira na ageta kwibo batumba kinya okaranthi lakini with this technology itebi nitumite ana bakomba okaranthi guru na bakomba gwita gintu kingi kira tukuthithia ni ku conserve our environment nontu gwentu kukinya ndetre na ngari mwanka na ara yateja gwara kwa gwita kwa thoko ya mburi ndona jakamati jeteta gutewa na tweta no to wajoja jonthe kou organization yetu one of the thematic area yetu ire ambere buru ni conservation of environment musiari mbumete kithetu anku abundi bai baritete ngwembe ya muno mwana okona kinya support yete ankere nya murungu abatharime no ntubangu baritete na ndiki kundi giki kirombete thirikari o amwe na anene baba tongeretie Meru County nikenda bakomba gucumiria na kubatetheria urabomba kuona maratasi ja maingi ja kuthondeka itebibi nondu itebibi tetumagira mbao kana bitumira mishumari ibo tumaira mishumari ale tutumaira mishumari tutumaira skini skini ere kuroba kaira niyo tukitanga ikane mishumari yetu leo niyo tutumaira kuwathania ki joint na kuma au na turatasi tu tungi tutumairwa togwikira mitundu ya akaya nchwere tukajukia tukamitumira tugekira konene mwanke kuwathania ka gintu very farm gintu challenge ira twine nene muno kuthithia these things gintu kia mbere ni kwaga maratasi boxes hii nontu ijio tutumba kulita ngugi no eriko tutena carton jaiji plus ngatheti na waste other boxes you just either challenge yetu tutatokethithia ite bibingi lakini kwirima tukubiaga na twakara na ikyo no tukuria community
wara mumemba ali uromba kwithaina box yewe kana aina newspapers na batikweja turetera obisine wetu ithaire rugori 12 hours every day from Monday to Saturday kwa uno baturetere maratazi jau na tukomba kutethia ntu batu tutereagia itebi tukuthithia one yetu te company yetu ni community based organization na tutethagia community. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa Mutegeri wa Meru TV ni rugono rurwega na rwegi kuritana na nkuruki gwikira nkoro kiri gikundi kiu kire kirikite gutigira nigyo gucitaniria gutigira ne bakuthondeka itibe gutetheria ana babanka thocia monya kiri mwandiki uto anteto murithi wa ba no ntubo gutigira na kuthonera rugono ru na kumania na ripoti u ne tukuthira tugikira gatanta anteto cietu cia Meru TV tha mugwanja mbethirongi kwandagira utegeri bobwega won bambetaga Dennis Mutuma Muthomi ankwendere ntukwa kiume njaga na nkoroki weekendi yojuri idharimo.